kami tu musuh ke pangangal ida seminate mereka pinatayan tu tahu ada minatay tahu nah ada panduan agama Islam niya panduan agama Islam pagan niya kapakairan na liguan taiguan no makatundo na bungkusan no mapasa remungkus niya na Amerika dikena na sahito kaminatay remon na maka mapasa dan tu ka pembungkusuran tu ilbeng sambayangan mapasa rebungkus na sambayangan mapasa itu si mambayangan ilbeng itu papati mana tu baganay ligun bungkusan sambayangan ilbeng na Amerika urutan ba itu samay itu rembay ngurulan nami itu bay kapakairan ng saminate na hindi kapate no minate na napakapasan dali maligo no maliguan tu na bungkusan no mabungkusan tu sambayangan sa niya magimam sa kanong kapadjambayan mo nande masikan sa kanin upama ka babay minate rin kauman na niya di mapia magimam kanong kapadjambayan to si kauman ataw ka siyaman isa usulin sa tiyan anto bay magimam to bay rabi mapia niya buman tabiya na may ka ibawo kilo kauman ataw ka ibawo kili amani ataw ka so usulin sa tiyan pada taw sa tigil sekarang sangko di saling serta nagkapake mo nito na American turun bay ngululano taw maging da pinatayan ataw ka taw pinatayan na ni mana na simba ni sallallahu taala uge da pun sa ko ngululan na supak man sallallahu taala kani ang kapakairan nun na may pagawanan sa trugay may enta asya mo may trugay ta asya nisa mo may pito ta asya pagawanan sa pito gay tanggalan pagawanan sa patpu gay gatusan dalikupan na Amerika may tuway kapakairan na masimba sallallahu ta'ala nakagina kada masimba sallallahu ta'ala mabensi lumalipungan katubay pagkalipungan sallallahu ta'ala may kadis kani masimba niya man na pato nakapagsimba sa kanullahu ta'ala na anday kali na kiyo na unutan anday kataw ni na niya unutan anday panduan ni na niya unutan na tubay man na pataw nakapagsimba sa kanullahu ta'ala aring panduan ni siya sa kanong kapamantyari na nanday panduan ni siya sa kanong kapamantyari may turmatur bay unutan aring panduan ni siya sa kanong upama kapatiwalay sa maman do babay na nanday panduan niya to tubay unutan aring panduan ni sa kapangangalit sa minatay na nanday panduan niya to tubay unutan na nambay padaw na nakapasimba sallallahu ta'ala may tupakan niya man na padaw nakapasimba nakapangalimbaba na nanduka kapasangkup nuka parijaya sa tumunang kapampasimbahan sallallahu ta'ala niya ni mana na nasimangkup sangkup pagkasal pangalimbaba kasal kanin paginugutan kasal kanin parijayan ng kasulukanin na tiyog. Kasallahu ta'ala na niya ning tiyog. Na niya makangguan sulukanin na tiyog. Kagina, entubay kaggapian ng manusia, entubay kaggapian ng mga kadunin. Na amay kanya makangguan sulukanin na tiyog. Amay ka upama kasumano siya kakamuha sa tiyog. Di ning panggulan sa tiyog Allah ta'ala. Kaya ning tiyog, niya makangguan na kanin na tiyog. Na nantubay pa daw na nakapir. Tanodan na pipianos kita nung maging na mga Muslim, ingin bidaya na kapir ng Muslim. Niya bidaya na kapir ng Muslim, na niya pagdaw na Muslim, na inanggay nin subaya-baya sa kanullahu ta'ala, sa di sa kanin kumuha sa kiyog, kandurin ni kiyog wallahu ta'ala may turba. Kandurin ni kiyog wallahu ta'ala may turba, inanggay nin subaya-baya sa kanunang adun sa kanin, sa inipa din ni ginawan, kagina ka sa kanin, na tinalima ni adun ng adun sa kanin, pinangadambo sa kanin wallahu ta'ala. So Allah Ta'ala po ni pagiginawa sa kanin pagkakataon patiaka palun nakagina kami ito iniba din sa ginawa din sa didin sa kanin kumuha sa kiyog kaluwi kiyog sa kanon Allah Ta'ala doon ni kiyog Allah Ta'ala may ito ba ang tubay pagtaon na Muslim niya pagtaon na kafir ay upama kumuha sa kiyogin dinin pandayaan sunang din sa kanin kakamuha sa kiyogin hindi mapiyasa ginawa hindi kalinya na ginawa na ang tubay unutan kaadnan to at tigin naman na natingara sa karong mga kapuan nambay nilingan sa karong mga kapuan namamba nakagina kami ito nanananabay gulang kagina nilingan sa karong mga kapuan may sa mga Kristiyano niya at tigyan na apo mga po na mambay adat pajimba sa baraha apo mga po sa kita nanambay adat krus adang krus nanando pajimba sa baraha apo mga po na may abay gabag mahantor ba nanantubay patalunan to kafir ka niya ni ba na niya ni pagunutan na kiyogin ika na niya pagunutan sa kiyog Allah ta'ala nakagina kami ito tuntayan ba niya piya-piya no sakita no kaadlan to sakita mambo pa piya-piya ta kanya taga to Muslim ta na inunta po data ipari ginawa ta sa kanong Allah ta'ala kakamuha ta sa kiyog hindi ka kita kalinyan na natubong ba iwan ta magkanggulaan na niya ni mana di ka na ba yung Muslim
kat nang bu bain bidai na kafir ndu muslim na su muslim adi kemosa kiu ginka nya patau na muslim simangku pekanun Allah taala na ngalimbaba kanun Allah taala walikain insullah taala kagina kasimangku penuna ngalimbaba ndu paginugut sa kanun Allah taala na ipali ni ginawan sa kanun Allah taala sa didin sa kaning kemosa kiu ka nya bo kiu ka kan ngaden sa kaning lot ni kiu na ngaden sa kan na mai terba dabi jara na tubay patau na muslim na yani lembidan na tumupang ka sa kafir na nadinin ipari ginawa ni sa kanang risakan kakemosa kiugin kemosa kiugin yani kiugan na makangguran na kanna kiugin na kagina kami ito niya tuntayan na ba ikapamikir sa kapandakwa ba ikapamikir sa kapangengga sa tao sa kapagisam ka tumupang ka ang tao atau kakadaklan ka numano siya sa dunia kamag-Islam dan sa tito-tito kapag Islam dan tubay mana na patol na tito-tito kapag Islam na nakasangko pa sa kanun Allah taala na nando kapangalimbaba sa kanina nando kaunon sa kanina sa niya ito na nanadiden kumoso to sa kiug kanya pambayabay na sa Allah taala do wi kiug Allah taala to bay unutan na niya bay makasul sa problema na una manusia sa dunia katamupang ka sumanusia ka mamagayon din atau ka kadaklan sa kanina mamagayon din sa dirin silang kumosa kiug kanya dan pambayabay na sa Allah taala niya po makapanggulan ng kiug Allah taala na datur mereka sama pana kagatian manusia kasama niya na upang mabuka patuntayan ng sekitar uban yang magingan na niya sa pana lang una problema na manusia niya rin bay ka pamaguka upama kang ambubunoy na nando di ka pamagayon na niya din sabab kagina sumanusia pagkuasa kiugin atau ka adem manusia pagkuasa kiugin urila sabagi kanu manusia pagkuasa kiugin na kagina ka adem manusia kemuasa kiugin sabagi sa kanumano siya kemosa kiugin na niya ba tumanggulo la kapamaguka gereng kagina sukyu ko manusia na adnan to di makadsugata sa kanu kiugo pada manusia sukyu sabagi sa kanumano siya na di makadsugata sa kanu pedu kiugo pada manusia atau ka kiugo sabagi sa kanumano siya na niya sulusulin tumiko pa mabuka palitya itaw di dan kemoy manusia na sa kiwin kanya pambayabay na sallahu taala kagina sa kanimbuli na ngadeng kanu manusia ay nanandir kanya kiw kanya inggulang kagina sallahu taala adil temupang kanya kunutan ni kanya kiw na damat talimbul manusia magizambo ni paritaya no di paritaya na damat talimbul temupang kanya kunutan subhanallahu taala kiw na di matali may anak na api sila kuana na talimbul sila kuana ka sallahu taala na adil dahil mau anu ni ganna ka adil san tubay padalan to ka adilin na asal kanya kunutan sul kanina kiug nya makangguran sul kanina baya na dan kapakedan anung kadad mahali manusia damat talimbul manusia do di matali may adna apis na ugay ame kanya kunutan kiug manusia apian ni kapian na manusia atau kapian na manusia na nya unutan na kanina kiug na niya dan tatap atau kanya dan kadaklan na unutan itu bagi orang manusia tu, ada talimbul manusia, ada lima manusia, ada puta manusia. Nah temuan tu baik kasamapan kapamaguka, kasamapan adi kapamagayon. Nah Amerika upama juga manusia unutan. Nah Amerika ni ada dia bukan unutan nak juga Allah Taala. Nada, marina di pamagayon. Dah marina kapamaguka. Temu mampuan tu Allah Taala kita ni sadar Al-Quran. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ini kalau katakan Allah Taala sekanu tiga Allah Taala pemulihan. Sekanu mengatakan pemulihan Islam. Na palideno Allah Taala, pagi nugutin Allah Taala. Palitendo sa Nabi Muhammad SAW paginugutin niya sa kanin na nando niya po ikatrua palitendo na sutaw ang mu'min. Sutaw ang mu'min. So, ulil amr minkum. So, nasanganan sa kamal sa kanong. Asa mambu ka so nasanganan sa kamal na niya nimpun. Niya nimbupan ang gitan. Na nasukyo kubuno Allah Ta'ala. Nani bupa na kita na sukyo kuno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Amerika tu ka ingu makanggola ambe itu palitia ambe itu nantu bay ka sa mapana kagapian manusia na ame manan ka sunasanganan sa kamal kanyanin upama pananggitan nyanin pa panggulaan dari kena cuba uta dikena cuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bagapake ni palitia
Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tahun la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Di dekat pakai pagi rungutan tu pinanggadan Allah Taala punya itu manusia. Gasupa ke sunang ada. Itu kan kepalitan ke manusia pagi jalan ke pun mika gasupa ke sunang ada saya. Nah, bagi kami itu nani apa ipanduan. Ni apa ipanduan Allah Taala akasa bapa nak kagapian manusia. Nah, Amerika itu ba dasar kau apalitiannya tadi Allah Taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nandusun ni nasanganan sa kamala da mambu ipapaliugati sa kanto dapat penggulan niya butatia na nasu panduan mo Allah Taala nasu panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaabun su nasanganan sa kamala kanyanin ipananggit nga na dikena upama panduan Allah Taala dikena panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kapag kapake di pagunungan magkagit kamatali